آکره باجارک باشور کردستانی و سر به پارزگاه دهوکی ویا. آکره اتکویت دیریا 120 کیلومتر باشور روشهلاتا پارزگاه دهوکی. اف باجره السالا 1877 بیا قزا. آکره اوه ناو درست ویا. اف ناو الاغری هاتیا ورگرتن. البریا میجوا زاینی موقع که زردشتی ات اوه دوره دا آکنجی بویا آگر حل کریه وک همایک پیروس الدیانتا زردشتیان دا. باجر آکره وک زور الباجرو باجروکن کردستانت کون دا نمونه که زیندیو برچاوه ادبیاوه پیگوژیان دا. وقت کش وقتان اف باجره ناوندا دست حالاتا کردین حمیدی بیا. وقت که جیدا جیر دست حالاتا میرنشین بهدینان بویا. هر وصا دمکش دمان جیر دست حالاتا میرنشین سوران بیا. صلاف اس نظیر کادانید گل هوین بارز دامد برنامه که نیدا برنامه پیگوژیان افجاره جی امیتاتینا شاره که اف شاره نمونه که زیندیه و نمونه که برچاو بیاوه پیگوژیان دا افرو مدویتن ابهفرا اد برنامه پیگوژیان دا بچینت ناوا کولانو جادین باجر آکره بزانین که اف پیگوژیانا من پیمه بست که چه تشته و بچوایه و بچه شواست هیت انجام دان. كرم كات حجی برس افدمت باش. اهلا وسهلا اخو بخير سلامت بی حجی تو چاونی باشی روشات باشی بپیک و بچینه کنیشتا جیا دا گلک زانی ریال جناب تاور بگیرید هر ساق گرکوی گفت که ام ناف دا وقت خدا جوله کل جیاینه. ابا خر مال الجو. ابا همي مال الجو بون ابا فيلا ابا نا. ابا آخر الدائرة. بله. ابا شمال الجو. بیراتت ویرا چند مال لی بون؟ يقول بون. زور بون؟ هو تقريبا 100 مال. 100 مال هبون. يعني تبي دمي ده هنقول شيء بيوان ديت قال هم يابا كان وكو حفظ قال هنقول. حكي براو. وكو براو. براو. لو هنا عيدت ما أمدا شيء عيدت وان. اف براینات ناف برانگو دا چی بو سر چه بنما چی بو یعنی چه اف براینات درست بو چی خدي وكيل تو محتاج جيو باي دو تبيقو يا قتيل ورا كردي بابا من كنت قلت شكري خوجا خنو تجار بو بله قلت بابا من حج عبد الرحمن ورا قماشي بزي بوري بفرشه مازي و نيفيشكو تشي تشتعبيد بقره فايده بو تخسرتي كي سنه ام دوچين حمود تشي دوهينين خدای وکیل تبی بس حقت تشتخوا قلت ديك اخذ قلت بابا من بخارجه باشه حجي مانید بحث کن بجن بي سردمي دو طبعا شاهي ودوات هبو دوات الوات نكرم بونه كنيشته اكيد قلت مجيد كره مال خوجا خنوي بو بله اجا ايكي بجن بلند بو باشن برگزت کرانیت کن داشته سرچوبیه اجا ام داشتین دستی دوات مذکر بونه کنیشته مسلمان جيل ولی ما فرق نبو تو اكو مسلمان بوتا نورماله بتشيت قلبندات يا جيا بجدار بي درست نورماله نورمال و تو ملاجي تمام دم ده ام قالوا چون دوات تو ام تدو من حکم تدو نه دوره کنه دیمه راسته زور باشه یعنی او راستی نشانه که گلک مازن پیگوژیانه بو براتینی بو یعنی اگر ناوا پرستن داد ناوا عبادتی جدا
هنگ شیابن بجدار ببن او دگل هوا بجدار ببن نورمال بیتن جیک بیتت مزگفت دا یان مسلمانک بیشتت کنیست دا هنگی بسلمان ندونه جی بس جی گلک بونه بسلمانی اکلیره شوکت بو نوی کرب شوکت ملا محمدی وان بله بسلمان بو وقتی جی چون سریتت گل جو چو هره وان يعني باشا اوش فعلا جي برسيورك ودي ترى باشا تويدا ميدا هيج جيك بيا مسلمان يا مسلمانك بيا جي او جی بیا بسلمان او از بوت دیجی و عیشو که بنجی و عیشه بون بله جن بون دایی که زبیری بو ایکو دیگه عیشو که بنجی بو دایی که خیروی بو او هر دو بونه بسلمان شیب بسلمان کرد اها هره وان چجار بويا كمسلمانك ببيتا جي ديني خوب نه صوري؟ نه نه نبيا نه تشتا نه اها فيغوفكي بس فيغوفكي جاك با بسلمان حتی ملا احمد امام بابا وی ملای بله نوی کره شوکت اها وقتی جی چون اگر بر بابن پیتید گل جو چو اها باشا چجار جن و جن خازيت نافبر هوا درز بوا نه یا جیو اه نه نه چجار نه نه يعني اف خدا بيوني یوسف زیرین گرنه دا که چه براکب درست با خدا اسمو دا بخواه تیین مام حجي اول فيرا وكنت بيجن برو كنيشتيا اما پراتنیشتی قدیمه وهيج دستكاري جينات يكرن نه بس بونه بی حساب کردن پرهره که خود راستا اف براد وقتی خودش بروی چند شکریه چون کاف آوا گلک زور بوا طبعا یعنی زستانات هلستا هندك جو افسر لي رروش اها ما تبوش تبو افغانية ما بري افتم باشه وقتی این کلوری خربت بون اختم تکو برا بتر سر چه بون خد حرب بحث الدنيا بو وهنجي ها بحث فلسطيني نذكر او دما که هنگو دانشتن پیک ود کرن و جواتا خدا کی برا. یهودیان دات نیشتن وی دمی دا گنگش تنگو سر گنگش دینی جی هبو که نه، نه. بونمونه نه، نه. او بيجيت ابد دینه من ده هو صايدي که نه، بيجيت ابد- هو ابد صايا نبو. يعني چجار حساسی درست ابد نبود نو برا حساسی هوا نبو. باشد وی دمی دا بابتا و کما مستاکی آینی بله دفیجی گلک نورمال بو یعنی دیگل جیا دانشیتن قسیلی صحبت بکتن حوالینیه بکتن هبو زور نورمال آره. بو يعني چجار لكن هایداری نبو. هوا ندا نه، نه. مثلا بیشتر زاروکت خو آگادار بنت کلینو جیانا نه، نه. کنن فلان چه نه. افتشتا نبود نعم هبونا پیک و جیانه آنکو آفراندنا پیک و جیانه اب کنگریت نیف دولتی بهن ساس کرن نهایت هبونه دا اگر اف پیک و جیانه نبیت قناعت اتمیش کت مدا و جیانا ما روزانه دا رنگ و ندتو نبیت پراکتیک نها اف گنده بان سوره که مسلمان و مسیحی پیک و جین افرو ام دی سردانا وی گنده کین او مسلمان و مسیحی پیک و هفراد جین وكو برا خوشويستي بريزگرتن او رحمو فيان جي دقل هفدو هيا هم دي خارنك جي الويري دقل وان دي خوين مسلمان ومسيحي سر اك سفر دي كومبن بفرمودا بيكفا بنربي
ابرو دیمنکی گلکی جوان و سرنشراکش ما الجند نهاوا و بانسوره که هر دو گند تنشتی کن گلک بیا جهه دلخوشیا ما و ام تیدا کو بیژن بختور بوین وقتی ما اف دیمن جوان دیتن نهاجی اف برزن ویگاف کینگ بینن کدگل ما دانشتینا مسلمان و مسیحینا بشوازه که وصا ام دگل ایکین کس نزانیتن کی مسیحیه کی مسلمانه اوه بیشن دیدگینیتن که براینیه که گل قول اتناف برا مسلمان و مسیحیانا هاتیت حبونی داد ناوا وی گنده دا نهم چینه دف وی گنجه بارس اف دمیتا باش بیتن مدویتن ام وی بزانین یعنی اف بیگ و جیانات ناوی گنده دا حبون هیا بو چه ودیگرته و هنگو چه واشیایه وی بیگ و جیانه بینت حبونی تا خيراتنا كنالين جوكين طبعا شو جوزان هابرو ميهاتين رميفاني عمو عيساينا بله. خيراتنا جو قالك كين سپاس تفرق ما وبرايم المسيحيين هلا قديم وزمان تو مسلمانی؟ بله تا چه هسته که بو چندی که تو اکو مسلمان کاتیت مالا مسیحیه که او خارن ما پیگ وخا تفرق ما وبرايم المسيحيين ما خرجا بهم هاري وكدوا كين او تينا هاري ماتينا وتفرق یعنی روزان آنگوت ناف گندی دهنگ چه بله روزان هكا خود تو بولینه ديت قالك نفر هاتبون هاري وان لقوند هلا هفرو للشغل ویگاف که وقت دوری خایا و برنجی و یعنی مسلمان و مسیحی بهفرا کار کرد تمشي لمانينا ما براي شين ما تفرق زور باشه دستت گلک خوش بخیر، بچنه دف خالت خو جیت همون دم دا او جی خاتونه که مسیحیه و الگن نشین الویره مدویتن ام صلاة کی بکینه ویجی صلاة تا خالت بارس سلام خوش تو چه بیجی تا چه هستک هیا بو اوی پیک و جیانا نهات الوی گنده دا هبون هیا والله ما بخوت أريد قال بصلمان يا ما بصلمان وفلخ خروتي برايد یعنی وقتی تو حوالك خود بینی یعنی او کسک خودی- آدیتر ناوی گنده دا مسلمانه پیوندی هنگو چه واد گلیک قال خوشة بيودام يعني هيك هستك لا، ناكن لا، بيجي لا، أفا لا، لا، مثلا لا. جنكا مسلمانة بومنية بعد. السردانوي بكمان أو كيف ما سردانوي تد وقت ما يكدود بين الخوشي ونخوشي أجي كرت قال إيكن تازي ودعوة وخوش ونخوش خد بيك وين يعني كان صار جام ويقرأنا دوي قندي داين تدبيني أف بيك فيجيانا چند يا گرنگا كو بردامي پي بهتا دان ونفشي الديف هنگوجي هنك خيزانا خويان پرورده خو بی شکلی پرورده بکن که ایدی جداهی نبید ناف برا مسلمان و مسیحی حس كان هار هو بيدو وهشتا خوشتر بيدو باش تو دبیجی نوی خود بیجی کره خو که بردامی بدنوی بله بله تا چه هسته که چه آختنه که بوی پیک ویجیانت نواوی گنده ایدا خودی هستم پیک وجیان اما گله خوش دیگری یعنی و 200 سالش انا ام لیراینا بله چه جارک چه حلک مشکلک ناباینما برای تو وی بو چه زفرینیه و آیا بوی چنده که دین مسیحیت دین آشتی خازیه بله. دین مروف دوستیه بله. تمام دم داد نوا اسلام پیروز جیدا بله. دهان تکست هنهان مسلمان دن که پیک وجیان هبید تو بو بله. وی چنده زفرینیه و خودی اری والا پا که او تیدا نبید پیک وجیان نبید ای راسته اری والا يعني في قافكي هنك وكو مسيحيت آزاد النبوي قندي دا عبادات خوب كان بچنه كنيسة خو بله گلک كس بونغونا راحتي يعني درست نا كان والله كيف انت وقت امشينا كنيسه حي على الصلاة چند یا گرنگه کو ام رزل کسی برانبر بگرین اگه هل گره چه آینک بیتو چه ایدولوژیاک بیتن وقتی پیغمبر هاتی مدینه دستورك وميثاقك دانا بله. كهمو بيك وبجي گریمان کسی که هیا مثلا گندته یا باجرته یا نوک بجن النافچاته یا هر جایی که دیتر بیتن يعني ممكنه اگر کسک هبی باوری بخدای نبی جل جلاله ممکنه کسک وکو جنابته کما مستای آینیه و بشتن گفتگوی دگل بکد بشتن لیک نزیکی بکتن یان سردریه که جوان ادگل وی جوره کسی بهت کرن اگر بري خب دينا تاريخ اسلامتي دي بين بله. الامام غزالي مثلا شخص امام غزالي رحمه الله خدي لي بي يعني حوار وگفتگو مناقشات اگر كساني كده هر ملحد بو هيز باوري بخدي هنبو دائما آستي كإنسان بقى انت يكدو بيك وبجيان علمه تأف استعداد وشيانه هيا بله. تو بخوفي براكتيك شيانه خدا جيبه جيب كي بري ما عندك تشتي هاي ثوابتن يعني مبادئ ما هنا مشتركن بله. بيك وجيان اساسا جناب هوا چوكو كس چوكو
پیروکارت ویدینه که اسلامه تو دبینید آسته که پیتوی دانه هم بر چنده که تماشای مروفان بکن وکو مروف نک تماشایی بکتن وکو آین اگر دین ما هندي عظيم بيتن كسك داخلي بحشت بسبب هندي كآفا دايا عزكم الله يعني الصيجي عفوا بله حاشا كريونغو راسته يعني ديها كان قادر لكسة شي بنيتن باشه اوه وکو دروشم پراکتیک کردار ناف مسلمان ده هي كو مسلمان ريزي غير خو بقري والله تدبيني نمونه هنا يا تجيل فان نمونه تجيا اري والله بيك فيجيان يعني ام تقبله كدود كان وكو اسلامش في چند التاكيد كتبه يعني ام خر بيك بيجين يعني تشتكي زور راستي سرنج راكيش اكو خلق بيك بيجيت مسيحي يعني مثلا بالصلمان القل جيا بيك بيجين المنطقه كو كاس تعدل كاس ناكر بيت ابا تشتكي زور مزنا برينو كم مسيح هابون جي هابون بالصلمان هابون وانا خرات قال لك اداره كروت قال لك شارع زيد قال لك ودت كير هذا مول المنال الخربي خرباز إلى زيبوريو بله أرولا سخربون ويا هنك نوف خربو زيبوريو دا هنك چند وكو بيجن نوف ايكودو دا درستن خدمه تصمام وخدمتك از وقت قطابیک آینی به پیتوی زانم هر کسی که لسه دینی توش نیپیوست تو ریزی لدینی و بگیره چون که تو ریز لدینی و بگیر اوش در ریز لدینی تو بگیره چون که محبت به هندی زیادی بیتن و ممکن و احترام محبت ایکودو گرتی و حتی نکش افتشته برداومه خودی هم ریز هم کسی گیرین بس ما بیت فعلا بیت ازدی بیت اجنبی بیت هر چی تداریم هم قدر خراد گیرین ما مستعمات وكود بيجن اف جركا هيكش وان جركان كجزارش تشبيه چند دكتن كبيك فيجيانا كجلكا ديرين يا كيفن حبويت ناو باجاري آكريدا مدویتن جناب تب ما چند بدت خویا کرن کوف پیک وجیان چه درز بویه چه عالی درز بویه پیش 2722 ساله که ملکه آشوریا بله که جمهوری فلسطین و بیت المقدس ویرگ خلک که زوری کشتی و هویت ماینی بنی اسرائیلی کم بجنجی بله اینا اینا کو خسیرت نفکرین چون که رد بنده صلات و الویرا کنجی بوینه الویرا کنجی بوین پیشی اسلام بهت ویرا کل سال 20 هجری عبد الله بن عمر هات يفيرا واسلام غانديرا ومزقفتا مازن جيل فيرا آوا كريا پیش يجي چه ديانتا دي تر فيرا هبو ديانت اللي هبين مثلا مثرائي بون وزرادشتي بون بشتين اف جيش او تخسير كرين نفي كرين چونكه بنده صلاة امبراطوري آشوري دا بو اللي نشتجي بون كردستان خرب توبت شاكره اول مرحله هيك مرحله دويه وقت عيسى صلوات الله والسلام پیغمبر بن كديانت مسيحيات يا گشت كردستان خلقي اوكري بشكل واني بينا مسيحي بشكل اوجيت لرشد بينا مسيحي بله و بينا دو ديانات سماوي باشه اف شواز بيك فيجياني كان بحث كاين فرم وي تشاو بام وقت بيجين بيك فيجيان هبو ما بس تدوي بيك فيجياني دا چتش تعني چه هبو ناو برابانه دا ام شواز دوي بيك فيجيانش خالد بحث كاين مثلا باشتني شواز دوي مثلا خوشيا دا مثلا خوشيا و اديانا دا چبو بيك شواز بيك فيجياني بله خوشيا دا سردان كدود كر مثلا عيد با مناسبات با جنينان با هفت خوشو نخوشی داشت مثلا چطور با هرکاری کدود کرد هفت باشترین شواز پیک و جیان بولیره و چه مشکلش نبود اگر سوء تفاهم که ما بین ادیان و علماء توطنش نخوارد و به سوء تفاهم حل کن بله اینجا باش شکت ادیان سماوی دراستی اصلا ادیان سماوی دا پیک و جیانه پیک و جیانه شکر کو يعني الدين تكزوي چندت كتن كبيك وجيان هبيتن و آين زايد في دينه يجي اف دينه براكتيك كريا جيانا خدا كاري بيك وجياني بكن زور باشه سيد عماد دما مروف اخفتنه كد بيجيتن مانم بيتوي بالغو دليل اينه اريما چه بالغو ديكومنت هيا كو تراستي جدا اف بيك وجيانه الكردستاني هبوا بتايبتي جي باجرك وكو اكري ابيك فيجانا برجسته و ما چه ديكومنت كيل سيرفيس اما دو بلغه تاين يت سركي في سيرفي بيك فيجانا دار اخفنا كان شاينا بيتو ام بكين ايه راسته ماجي همون تشتل جنابه مثلا ابا بس كنيسه مسيحيه فلا موجوده بصدان صاله هي ابا مزغفته بسرمانه ليره ابا صدان صاله هي 1422 سال دروز بي پیشی کو ام بینت نوا و چاف پیکفتین جناب ده بحثی
شاروانی آکری کرد که هندک تشت وکو دیکومنت و بزنم دست جناب تجیدا هنه کرد وی پیشانی مبدا چتک باشه مثلا أبا مثلا كيلون مزقفته أوكريا بله أبا قديم كسالة 20 هجري ودرس بي بله 1442 پیش 1422 سال أف مزقفته درس إيه يعطونه راسته. كشياموي بله راستي أبا أبا إيكل شينوارن بيك فيجياني كهيا أبا كنيسة أبا شي أبا كنيسة بجنة كنيسة مريم العذراء أبا سر مالت مدى أها شو كان لو سري مثلا أبا مثلا مسيحي لجين لو نيفك بسرمان يعني فيغوفكي سيد عماد اف كنيسه فيغوفكي موجوده يوم موجودة دشين بكيشن فلات شين آزادانه سردانه ویره بکنه شين آزادانه سردانه ويبكن وقتی خودتا تکرینیش به اف سردانه و بريب 2 سال کنسولی امریکی و تندک مصاريفش لیکرن و اول سال 1851 یا تفنوجن کرد برینگ شرابی باش سيد عماد اوا از تشتكي دي ترفيرت بينم يعني وكوش كفتك دافي طايرك اوا تشتا گزارش اول مثلا شینوارت شورستانه تا اوکراین که 3000 سال اف شینواری هم کم بیر نشین تا اوکراین حکم اوکراین کرد پیش 2700 سال 700 سال بری زاینی اول مثلا شینوارت کلن اگر پیشانی کامera جی بدین اوا مثلا اوا شکفتک یا دیرینه پیشی چند هزار سال اول بین شکفت زندان 2700 سال 2700 سال اف مثلا کل شینوارت و میری زنده چکری بله که پیش 2550 سال میری زنده چکری اول مثلا وی اف میری نشین حکم چکری تا 1836 جنابت چه وتیک هيا سبارت بو پیک وجیانی که لباجری آکری لچندین گندو ناوچکانی آکری او پیک وجیانا برجسته بویا بيك وجيان بين مسيحي وإسلام وإزيدي ناو كردستان زور باشا رسالتي عيسى رسالتي محببو خوشي محببو وسلام ام سلوكي عيسى عليه السلام لسر ايوي مسيحي رنگي دايتوا بله باشا كسكي وكو جنابت استاكاتو قشي لم كنيسة لباجيري آكري جنابت تيكالاوي هيا لقى المسلمان كاني آكري بله زور هيا يعني زور سرداني أكثر أكن سرداني أكن لعيدة لمناسبة مناسبة قومية يعني عيدية اما زور سردان دن اوانش اوقاف دين سردان ما مستكاني آيني هل وستيان شونه لقى ايوه ما مستاني آيني ملاكان ملاك اوانش قالك باشا ام بيكوجيانا لسايا تشيا ودرس بويا اري اما بويا بكلتور بويا بقناعات لا يخلق بقوشوني جناب بله بقناعته وقلت يعني تعليماتي كتاب مان او ارشادي ايما يكرديه دبي ايما خوشي لهر كذبتي جيران احبوا وقبل احب جارك كنفسك وك عربي شون خوت تخوش ببيت او جيرانك تخوش ببيت باشا من برسياركي سرنشراك يشتر لجنابه اكم اگر جريمان ايوي مسيحي لم اكريا نكمي نبان زوري نبان ايوه زوري نبان اري همان موقفتان دبو يعني ايوه مسالم دبون لقى مسلمان كان خوش دويست همان حالت بو طبعا ايما دبي خوش دمان نوي وك اليم انجيل بمن بايما يقتوا اوي ليتا دا ليره اوي تربي دري يعني همو اشتي وسلم لا ايما يعني سن بالسن نيه سن بالسن نيه وعين بالعين نيه تمام ايما خوشي بيكفجيان دما نبيتا كالتور وباور اتناخو باورا مروفيدا تويدا ميدا او جواك مينا بومبكا توقيت كيري لتهتن هر دما وقت هات او بومبا دي بقيتو جواك جي دي بريك چيتو دي برف نافچونه چيتن برنامه بيكفجيان الفيرا كوتاي هات دمن خوش بوه